Abantu kuhaburwa ku rugo omuntaro z'edini bigambiranye mwabazyo ubwo munyishengero wa Sheema municipality Dickson Kateshumbwa biratebekanisiza abasilamu ekiyuro cyo kubasibura hati nyonga bagambira into muntu edini rukushirayo n'urukundo niki n'urukundo buzuma mw'abantu mwenda kutuyamba abanyashema bajyahana n'abataruko mutiyambe taragaruka mu Rwanda rwaki aho ekintu ekikugira ngo kandi kirungi ndetse shobora cy'abanyakatoliki kijya kandi kirungi abantu turana nkishemwe hado banzo rero twero twaza ha tukarukira tukashitama tukaba bamwe tukereba nk'abanyashema hazano tukagume kuri tutyo tukaguma tureba nk'abanyashema abanyishengera aba bagarice bashaba abanyashema obutaza mu ntaro zo by'obutegeki ngo habwo kuba buri omwino bugabe bwo kwesimba hata kimu nareba nagamba yagiza ubwambe ibintu bingi ebintu tutano muhandiki konka itubwire bwa kirenzo za kwata ngashema to consolidating etori gakitwariye district yone so hato wirobu no kugira ki abakwetorora nabagamba bihambarike bagire ki kandi muri kugiro businge mutarwana n'abantu nyongera kubasima munonga abutamu amani k'abantu babushenye gureta ninga nkore mukaturondera abajwekerwa barunje munonga abutwesimisa parliament omnyishengero Kateshumbwa akomira abasilamu entanda y'obwegese no kukunda government ya NRM omugande abakazi b'obusabadikono bwa All Saints Greater Bushenyi bashabire korobera abashija babo ebi bigambirwa hakushaba kw'ekiro kya Mariamu ne kya Mataji ha busabadikono bwa Greater Bushenyi kandi director wa factory y'ebitoke omuro Bushenyi ayebembiro kuburura ashabira abakazi kukora ebi abambi batukula bwe batuwa amanya gabo ne batuwa bisoosezi zaabwe ne tukola ebirungi ne tuleeta ssente mu maka ne tuleeta ebibanja ne tuleeta abaana ne tubazaala ne tubasomesa wamu yaffe mukama yebaze ekiro kya Mariamu nange omubuteeka bwakyo bwenyini kyakiri kyanyenca kare 25 gatwakira kuzera izoba kandi tukwishwa Mariamu obuyare bonekerwa kagambwa amakuru marungi ahiyahirire Nazaro mujuni kandi yabira ryo shugina hibonisha cyabaje abukacyo bakwaterana n'ekiro cya Mataji obutwa abantu twijuka ekiro ki Yesu yatemba handogoya akataho mu Yerusalemu next insa tando kutemba handogoya kaba kukore ko bushugane akwende go kabata katemba hoga muntu kandi obiro mjenyu mukuru wa mukorogu director wa National Water and Sewerage Corporation ashabira abakristayo okwekwasa mukama bakuko muri kumudari icyambeza n'umustayo n'abakundu abo kuri Teresia n'ekanisa byona umukozi w'umurugo bumwe bwo kurundana abantu gabahindiri yo kundana n'ubu umukazi ariyo mukazi w'umuka wabantigwa ngo abakazi bakore byendunguka konka batarengutwa kugira ngo nobarebe ariyo ine cyangwa cyari gukora umuka akarengera hamushije we n'abakazi bari aha n'abarukumpura n'abarukundeba muhereze je mubabesugwa kiretere abashija bayongera nabo kureberera amakagabo bwanyuma yo kushaba ba Mothers Union bahendere barukushara umugati ogo bazindikirwa aba factory y'ebitoke ya Nyaruzinga Bushenyi gashaka Mike watwakire na Ben Muhozi.